ade algon men mujtama ke tere dini kulavaru ebege ala hedumunna ebege ka muamala takuna ebege ka echhege so ka echhege sobon e ramzukot deni e dalil ko deni ebege terega dini halatu e minbar ebege terega dini halatu e mujtama terega dini halatu rangalo mundaga nuata boso mundaga ei islam deenuga mi ta'limaki ade mi tarbiyataki mi tarbiyat libi mi ilmu ngani jekam gawanama ade emihige beer fushum mikakam benigen nare kanme mi islam deenuga mi matiri hidayataki tarbiyataki egoto ena ala hedumuga ena ka keumuga ena hinga hingumuga ena kura muamalatake asar fenna komekas egoto algon baladama algon tere mara gina me fursara radwa kame algon men kuruta lafkam gawanama nuata boduga taakiyale fagude galakam wana jubbay lafkam gawanama bay ilman nisbaba den ilmenese gune algona muttama gule ecche nuune ekam algona bara tafsir ko miya badane bedihe algon men muttama miyadu midekeni ade algon menge kuriga muttama no algona kuriga muttama as waki hisabakum wara bodu badalen asmani kulli gotaka istimaarum ge asartan as ade istimaare mi beenu bagota badal kurumatta algon menge rajya ge taarikh wara bodu badalwe kin e akihim to algon me kengeni algon kaabe fanna badalafkam gwana boduga fagude alagam boniwa fidiheno boduga taakihala nota fagudiyala munda adiham ehi maddigu gamiha mifade chilaun adiki algon me taarikh badalafkam gwana mengen be algon me tere tibe ilmeri bes ama jubba turkura bage ulufika homme kas waki sab kan gon mujtama tere ai istimari nota islam din ga adawat tere nufuzuta ehi sabon wara bodu badalen as algon menge wadakade wattafaali badalwegen diya Europe ge ade hulangu ge e goittaka e hisabu dennyas algon menge tere anika deemberi kam feturugen daafashima dem bodu kamiya fakudi gelima dem miya burta adima dem miya jubba adima miwani mujtama ga ne thaqafat nota a goittake nenna beekam ga ekam haqiqata ki algon badalspam gawanma mi algon menge thaqafata ki mi algon menge divehinna gulay gotaki ade visnalo ame gota bidaba sheikhum bes emme rangale algon me thaqafat dakkam bima fagudi alafa fosha bande den nashan bodu berde hafa ekam mihu deen lobi ehigen boduga fagudi aladi masala mi jeheni muslimik ge meriti emihege muslimik ge sifa jehi ezin libgane veni kihiletto ene boduga ecche galafo boniwa ko foto ene la hedo firhenekam ga vss reach gaura niwa wagota digu ko hunna hedumekam ga ade khas ko hudu hedumekam ga umaki ei mustahab ge wakame rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis mukura bafave ilbasu min thiyabikum albayaad yabami hedu tak tere hudu hedun la uleshe firhenu nataka matire mabegum ba hudai hudu ki gome seme mi algon me dienu ga hori kan kahema algon me epes haleka fatlono dafa damis dafa me haramen ko ekamako deen berikam ene lobi jehi galwana mutametere ga hedun ni me mana kurmeni haqiqatu ba ei wara derakame ebbe gemi beenu nuwani munafiqun islam dinu ga adaabet tere me beenu nuwana islam mutametere deeni kulavaru fennaka eba me beenu nuwana eba me mutametere deeni kulavaru fennaka mikfada komme mansaraki emihunge hita libene bodu vele emihunge me jahade vene wargada deve hamalai emihunna efada komme shakhsiyate fenna hindaki mi asartaka kiyaden algon men kiba deeni sifa beer fusha fenige mi da diumaki ade megen dalilu kotteni algon mujtama tereka deeni halat rangalwa mundaka deena lobi kura mihun ginawa mundaka adike kuri galgon bayan kurifada algon mi haqiqi kaaba fande gottaka badalikam gavias algon men fennangoti e manzar ehemima algon dannawangati deena lobi kura emha lobe takhun aftonna fastehi wada anugonna washe zaduwete wada anugonna washe yehinme wada anugonna washe Allah subhanahu wa ta'ala ge deena gunumattaka mi deenu gawri rivete sifata libigatumattaka gadala masake kurashe ege komme kamakiyade kafarutakum munafiqutakum deenu ga adavetterin emihun kambodu manikam ke emihun ge hittaka haradeve khanjarekam ge ekam vegen dani ehmima algon menna deenu ga bayamifawa gotuga furheme deveto furheme rivite akhlaqa akiga rasul sallallahu alaihi wasallam e matwir mannatuga hifattagen kuriyet deveto badashe